Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze umugabo ukekwaho kwica umugore amukubise ishoka mu mutwe ndetse amuca n'ugutwi. Bivuze ngo ubugenzacyaha RIB bwataye uno mugabo muri yombi. Abaturage bavuze yuko uno mugabo impamvu yakoze bino yigize kujya kwiba, abaturage baramukubita avuga yuko nawe azasiga yishe umwe muri bo. Bivuze ngo iki cyaha yarakimaranye igihe. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo abaturage batunguwe no kubona umugabo w'imyaka 29 inkuba imukubita ari kumwe na madamu mu gitanda bari mu rugo iwabo. Uvuze ngo iyi nkuba yaje irabakubita ndetse umugabo ahita apfa, gusa umugore ntacyo yabaye. Ariko bivuze yuko ino nkuba ishobora kuba ari intumano kubera ko nta kuntu inkuba yakubita umugabo ngo umugore asigare. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, ninjye mugiye kubana mwana makuru. Bivuze ngo nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu yo tuyahere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo, aho umugabo w'imyaka 29 y'amavuko yakubiswe n'inkuba akayita yitaba Imana. Bivuze ngo uyu mugabo inkuba yamukubise ari mu rugo we na madamu, gusa madamu ntacyo yabaye ariko umugabo yahise apfa. Bivuze ko abaturage bavuze ngo iyi nkuba ntago isanzwe kubera ko nta mvura yari irimo igwa. Bivuze ngo iyi nkuba ni intumano. Bivuze ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu ngo bamutumye inkuba, nyine ngo abarozi nyine ngo bajya batuma inkuba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo rero abaturage bagaragaje yuko uno mugabo iyi nkuba yamukubise ishobora kuba ari intumano. Rero bivuze ko umugore wiwe we yahise agwa igihumure, ubu ngubu akaba yajyanwe mu bitaro kugira ngo yitabweho neza. Murabizi ko mu bitaro bari abantu baganiriza abarwayi nk'abo ngabo ku mavuriro atandukanye buriya baba bahari. Bivuze ngo rero tugiye kwita tunyarukira mu karere kacu k'abaturanyi, tugiye kugarukira mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo ukekwaho kwica umugore amukubise ishoka ndetse amuciye n'ugutwi. Ndetse uyu mugore cyangwa uyu mugore kwicwa, bivuze ngo impamvu uyu mugabo yishe uno mugore cyangwa impamvu ibi bintu yabikoze, bivuze ngo abaturage bavuze ko impamvu uyu mugabo yishe uno mugore, uyu mugabo aheruka kujya kwiba arafatwa, abaturage baramukubita koko. Bivuga yuko uyu mugabo avuga ngo nawe azasiga yishe umwe muri bo, none koko ingingo yiwe yo kwica ayigeze. Bivuze ngo iki cyaha kiguhamye ushobora guhanishwa igifungo cya burundu. Iki cyaha kiguhamye neza kandi iki cyaha yo kwica umuntu iyo wabigambiriye kiba ari igifungo cya burundu, kereka iyo ari ukundi kuntu bigenzenda bakakugabanyirizaho. Bivuze ngo rero Kidasamura TV ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ukore subscribe. Ariko ndashaka kugaruka kwa kano kantu ko gutuma inkuba cyangwa abarozi bakunze gukoresha inkuba, bagatuma umuntu inkuba ikaza ikakwanura ikakwica. Bivuze ngo iki kintu ngiye kukibasobanurira kugira ngo umuntu nezongera kumva ngo bamutumye inkuba, ngo kanaka bamutumye inkuba, kugira ngo ubyumve. Bivuze ngo harimo mu bavuzi, navuga ngo bari abavuzi buriya umuntu uroga yanakwica, cyangwa buri umuntu utanga umuti buriya yanakuroga. Ni ukuvuga ngo inkuba rero hari ugiye umuntu bamutuma inkuba ikaza ikamukubita ikahita imwica, ya nkuba ikahita iburirwa irengero. None se impamvu reka mbabwira hano rero, simuzi se abantu b'abavuzi batunze inzoka uba usanga bafite inzoka cyangwa ngo bavurisha inzoka, simujya mubumva bano bavuzi ba gakondo. Bivuze ngo n'umuvuzi se aramutse agutereje iriya nzoka ikakurya ukahita upfa. Bivuze ngo buriya rero umuntu uvura yanaroga cyangwa umuntu uvura cyangwa yanakwica. Bivuze ngo byombi kari bibiri birajyanye. Bivuze ngo rero inkuba, igisobanuro cy'inkuba, hari intumano hari n'ingiyi imvura. None se ko imvura itari imigwa inkuba ikakubita uno mugabo, urumva iyi nkuba atari intumano?
Neno mano kabisa. Bivuze ngo rero imvura mu mujyi wa Kigali nayo ikomeje kuba nyinshi, ndetse ubwo iri kuva mu gitondo igwa ikageza mu masaha ya saa munani, ariko aha ni imvura iri kugwa cyane no mu bice bya Masaka nibwo imvura irimbanyize. Gusa ndaza kubakorera itangazo ry'iteganyagihe ryavuze ko ari imvura iri buze kugwa mu turere dutandukanye, ndi buze ko tubabwira. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha.